Pozdrav svima, evo došao je red i na stari dobri podvarak. Podvarak je jelo koje je svima nama dobro poznato i priprema se naravno od kiselog kupusa. Da bismo uopšte počeli sa pripremom, glavice kiselog kupusa moramo najpre pripremiti, odnosno potopiti ih u hladnu vodu i ostaviti tako jedno pola sata do sat kako bi ta voda izvukla višak kiseline i te soli iz kupusa. A u međuvremenu očistimo luk. Pošto otkako imam krčka, podvarak spremam isključivo u njemu, vidjet ćete kako ga možete pripremiti u krčku ukoliko ga imate. Naravno, ukoliko ga nemate, postupak je isti i u šerpi, normalno na šporetu. Dinstate ga u poklopljenoj šerpi i na kraju možete da ga zapečete malo u rerni. Ali evo da se vratim na pripremu podvarka u krčku. Ako pravite podvarak u krčku, nije ni neophodno čak da dinstate luk, možete ga jednostavno u podmazanog krčka spustiti dole po dnu i dodati onda red kupusa, red suvog mesa, a možete naravno i ovako kao ja izdinstati luk. Ja po navici iz perioda dok još nisam imala krčka uvijek prvo izdinstam luk, pa onda tek dodajem kupus u istu tu šerpu i nekako mi ima bolji šmek, što kažu, kada je luk prethodno izdinstan. Što se tiče količine crnog luka, ja stavljam onoliko glavica luka koliko imam glavica kupusa, što znači na jednu glavicu kupusa jedna glavica crnog luka. Ako je glavica kupusa veća, stavim što veću glavicu crnog luka i obrnuto. Sad u krčka staje otprilike oko 5 glavica kupusa, u proseku težine oko 1,5 kg. I sad na tih 5 glavica kupusa stavljamo otprilike 3 kašike masti i izinstamo ovih 5 glavica luka. Kada luk malo promeni onako boju, počne već lepo se udinsta, dodamo kašičicu aleve paprike, još malo sve to promešamo i isključimo luk. Luk je gotov. Kada izdinstamo luk, prelazimo na seckanje kupusa. Glavice kupusa jednu po jednu vadimo iz ove vode u kojoj su stajale. Svaku dobro odcedimo od vode, prebacimo u neku cediljku dok je ne isečemo celu, a kupus seckamo na trakice. Sad, pošto su glavice kupusa stajale neko vreme u vodi, trebalo bi da je ta voda izvukla većinu kiseline iz kupusa. Međutim, kada iseckate kupus, obavezno probajte kupus da li je možda i dalje previše kiseo. Ukoliko jeste, slobodno ga opet potopite u hladnu vodu i opet ga ostavite da odstoji tako iseckan u vodi nekih pola sata, pa ga onda dobro odcedite od te vode i te ga onda spuštate u krčka, odnosno u šerpu. Zavisi u čemu spremate. Ove korenčiće kupusa obavezno odbacite. Kupus za podvarak treba da bude ni previše kiseo, a opet ni previše ispran, da nema ni malo kiseline. Znači, neophodno je da ga probate nakon seckanja i da ga po potrebi opet isperete hladnom vodom sve dok ne dobijete po vašem ukusu idealan stepen kiselosti. I sad onaj omiljeni deo, a to je suvo meso. Što se tiče suvog mesa, dodajte ono što imate od suvog mesa, ne postoji nikakvo pravilo šta možete da stavite. Ja ovdje imam suva rebra, slaninu naravno i jedan komad mesa, svežeg mesa koje je 2 dana bilo na dimu, onako malo se samo nadimilo. Ukupno na ovu količinu kupusa je to nekih 800-900 grama, u proseku 200-300 grama od svake vrste. Kao što vidite, sve sam isekla na komade, i slaninu, i rebra, i ovaj komad mesa, a vi naravno možete staviti i butkicu, kolenicu, šta god. To je već na vama, šta volite i šta imate. I evo, stigli smo do završnog koraka, a to je ređanje kupusa i mesa u krčka ili šerpu. Dno krčka podmažemo mašću u tankom sloju, izručimo ovaj izdinsani luk
i nakon toga ređamo red mesa, red kupusa dok ne utrošimo sve. Ja kao što vidite na dno stavljam uglavnom rebarca i evo malo 2 komada mesa, pa onda preko mesa red kupusa. Taj kupus začinimo malo zasuvim začinom i alevom paprikom, kaščicom aleve paprike, pa opet poređamo meso, slaninu i tako dalje šta imamo. Naravno, ukoliko ste ljubitelj ljute hrane, umjesto slatke mlevene paprike stavite ljutu. I kojezrno bibera. I opet red kupusa, koji također začinimo alevom paprikom i suvim začinom. I tako do kraja. Svaki red kupusa malo stisnemo rukom, pritisnemo da se malo sabije, da bi nam sve stalo. Na kraju stavljamo nekoliko komada lovorovog lista i 2-3 kašike masti na sam vrh. Poklopimo krčka, uključimo ga na low, na najslabije i ostavimo da se to krčka onako satima. Kada spremate podvarak u krčku ne dodajete ni malo vode, dakle samo kupus, meso i mast. Da bi se podvarak krčkao tako preko cele noći satima, važno je samo da poklopite krčka i da ga uključite na najslabiju temperaturu, na low. Za pripremu podvarka u šerpi na šporetu potrebna je također niža temperatura, znači da on i u šerpi krčka praktično, s tim što je vrijeme pripreme kraće znatno, znači nekih sat i po do 2, poklopljena šerpa, niska temperatura, za neka 2 sata, zavisi od količine, bi trebao da bude gotov. I podvarak u šerpi morate s vremena na vreme proveriti, promešati, a najsigurnije dodati i malo vode, pola čaše, kako ne bi zagoreo. Evo kako to izgleda kada je gotovo. Meso je savršeno mekano, raspada se, a u fantastičan ukus ćete se uveriti i sami ako ga ovako pripremite. Hvala vam što gledate i pratite kanal Svet kuhinje.